Serbia spada do liderov u produkciji malinoh. So s Čilejom še obehujeme za perše mesto, ale gutim dvom državom še barz približuje Poljska, ktorá má selektovani barz dobri i rodni fajti. Za razliku od už poznatih i u nas rozširenih dvoročnih malinoh Vilamet, Miker i Tulamen, ih fajti rodza na jednoročnih mladnjikoh i to od stretku julija po peršim razu oktobru. Najvekši površnosti malinoh fajti Polka, uveženi z Poljskej, u našej žemi rošnju u Đurđove. Zasadzeni su išće 2003 roku na 20 aroh, a teraz še už presceraju na 4 hektaroh. Zato ti za 6 roki keljo še bavime za produkciju tih malinov veljok koji čoho sme menjali, uglavnom to tehnologija, która nie bila poznata nam u Vojvodini, da jaki iskustvijaca z Poljski sme prinjesli, međutim veljo toho sme i sami inovirali, jak še vari naših poljoh, probovali i toto co še najljepše ukazalo, toto i hasneme ješka. Hljivski hnoj obovjazno i pred sadzenjom malinoh, a i každi 2-3 roki kladzeme do, jak vidite, do šoroh. Robiše o intenzivnej produkciji u zaljivnej sistemi kapka po kapka na calej površnosti, prestoruše dodava i pokarma. Mreži za zaštitu od kamencu, ali i od slunka, za teraz išće nie všadzi položeni. Malini važnejše zaštiti od slunka, bo kamenec vderi raz u 6 rokov jak varja, a slunku kad horučavi može odškodovac i do 30% plodi. U 4 roki máme konstrukciji 1 hektar zakrite, međutim stalno vršim ekšik probi, nije deka literatura u ktorej to objašnjene. Skoro 3 roki sam kupio jednu mrežu od jedne firme koja garantovala, to vam super, zato, međutim to ta mreža, jak vidite, je teraz jedna čas. Duju veliki vitri tu u nas i jednostavno nje može fiksirac, to bar za velika površnost i nje može tako dobro fiksirac da bi ona trajno ostala. Še jedna čas, še podre, odkvači, každi dzenj, oznova popravljame i to veliki problem. Već sme toho roku, jak vidite, kupili to tu drahu mrežu protivgradnu. Tota prava italijanska mreža kupena s pomocu državi. Za nju dati hotovi penješ, ali država refunduje šterace za 100 sredstva. Pravda, že še na njih dlugo čeka, ali še zdaju, kad god pridu. Ukladanje do te produkcije bez te mreži i konstrukcije nije tako strašne. To može odskošta pa 5-6 tisuća evra. Zašto ti sad novom materijalu, hej. Sadni materijal plus... Ali tu plus već kad se ime intenzivnu proizvodnju, znači tu sistem kap po kap, pumpi, studnji, to znova 2-3-4 tisuće evra. A da nje biš deme o mreži, to bar zrahe. Ja velje toho sam robil sam, ali kad je šešitsko kupelo, može odzikolo 20 tisuća evra že košta po 1 hektaru. Toti malini, poneže su jednoročni, na koncu sezoni treba pokošic, bo najar novim mladnjikom, ktorí budu rodzic, treba mesta. Malina ona ljubi daku skvašnjejši žemi. pH, ktorý odvituje maliny to pomedzi 5,5 i 6,5. Mi máme na tých našich šitských parceloch 7, 7,2, až na nekih poljoh 7,4 pH, takže to daku spravi problem. Pretoše pre ich zalivni sistemi urucuju kvašni hnoj i azotova kvašnjina, taše pH vrednost žemi spuščuje na 6,5. A oberanje vše počína medzi 5. i 15. julijom, toho roku kolo 5, bo rok včasnejší. Хвильково обираме коло 400 до 500 кг на день. Значи спочатку то було іще менше, обирали сме то треце обирanje, спочатку сме обирали 100-200 кг. Teraz вона кожен день ще веці обираме. І teraz дешли половком коло 15 юла достигне якийсь максимум, я назам ще 600-700 кг. І то буде тримати, може бути до місяць дні половки августа, а потім знову буде менші количества, але problem že je, kad velike količine već je menša cena, a kad već u september, oktober, kad manje obirame, već kad cena skoči tako zbarži, takže dobro i teraz, a dobro i posle. Cena nigda nie problem, bo kuchar vyvoži bez poštredníkov do sušedných žemov od 70 po 80% produkciji. Tak za kilu takých malinov u Čarnej Hori dostáva 3,6, u Maďarskej 3,3 a u Horvátskej i 4 evra. Ostatok še preda na beogradskih pijacoh. Konzumna malina u Srbiji tu nje prihodzi 250 dinari, bila 300 dinari povedzme do htoriših zenj, teraz už tako spadla 250-260 dinari. Boli roki kad boli 200 i menje od 200.
skorejších rokoch kuchar mal registrovanú zadrugu, ktorá odkupievala želenjavu i ovoc od kooperantov i väčšina še vyvožela. Ale poneže kupci mali veľa reklamácií, tota kooperacija zamarla, ta teraz kuhar sam produkuje i predava ljem malini i jahodi. Škoda, z te robote ljudi bi mogli imati dobri zarobok. Međutim, ja jak pojedinac ne možem to zorganizovati i jednostavno robot. Možu zdahto u budućnosti bude, dakle, porihtanši to robiti, da može biti. Ja i teraz to ta ideja za mnje, znači od velikog značenja. Ja bi ljubil, kad bi dakle organizoval to, a ja kad bi robil, tako bi to ti moje produkti po dobrej ceni plasiral do dake kooperative ili za drugi. Međutim, u nas to, kad ja vidim, nemožljive za teraz išće. Poneže medzi oberanjem jahodov i počatkom oberanja polki jest pauza od mešac uz vecej, kuhar v loni zasadzil i obični dvoročni malini tulamen, že bi svojim stajemnim sezoncom obezpečil robotu. Kad to priđe teraz tu u domu, već takva ambalaža podmerjuje na malih vagoh digitalnih, znači tu točno 250 grami še podmera i potem ide taka podmerana škatula do kartonske škatuli i kartonska škatula, znači to už transportne pakovanje. Toti kartonski gajbočki še uvoža z Njemecke po visokoj ceni, ali su najljepši, bo u transportu zabiraju najmanje mjesta. Malini z polja prihodze na každi 2 odzini i spakovani idu do hlazajne. Plastični škatulki jest od 125, 250 i 500 grami, ali od 500 ritko to kupuje. Moj cilj direktno predat malinu, znači tomu ostatnjomu kupcu, že bi sme vycahli najviše dobite. A to ti naši marketi, oni še dakus nije fair odnoša sprem svojih kooperantov. Mi robeli, jak moja firma robela do skori 2 roki z Deltu, z Univerom, z Rodićem, tu z Merkatorom. Međutim, všetky oni imaju isti problem. Oni su kupiti najljepši kvalitet po najmenšoj ceni, o placenju tu i tam. Znači, da jedni placa, da jedni nje placa, nje poštuju roki. Ali uglavnom najveći problem je, že malinu oni i jahodi, uglavnom šitsko ovoc, nje kvalitetno distribuju tam. Tam še odnješe, povedzme, ovoc do ih centralnog skladišta, tam jakiši ljudze to robe manipulaciju z ostim, vesta u tim skladištu stoji. Takej malini u Srbiji skoro žinjet. Pestuje še sorta Polana, ali je ona drobnjejša i kus je kvasnjejša, takže polka bez konkurencije. Malina od 7 grami, jak se povedzme, dotad njema konkurenciju. Filjkovo. Može je konkurisati u lamen, povedzme, malina, ktorá še produkuje tamo u Erilju, ali je tu lamen už teraz na samim koncu. On išće par dní veci ne bude tu lamina, a polka až teraz počina še oberac. Pokljaše velji malinare u Srbiji bunja protiv niskih otkupnih cenov i poštrednikov u plasmanovih produktov. Kuharovim še udava produkovac bez konkurenciji i posredovanja. Šitsko toto nahaduje dobru budućnost tej produkciji. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Toti paperi dahto bi rucel do šmeca, dahto bi ih vyhasnoval za podpaljku, a mladi i kreativni đurđevčanki pozberani kolo kulturno-umetnickog društva Tara Ševčenko paperi, škatuli i škatulki hasnuju za pravenje rižnih predmetov za odkladanje drobnicoh. Na kreativni robotni pravime škatuli za odkladanje drobnicoh. Jak ti napraviš svoju škatulu? Vežem toti malki škatuli od kapkah i od toalet papero. Ta položim do druge škatuli, zalijepim i oblijepim z drugim paperom u farbi. Co ti, Nješka, praviš? Pravim za kredočki da položim i tako. To za paperu škatulu praviš? Hej. To sebe či da komu podaruješ? Sebe pravim da položim da kredočki. A budeš li to znati napraviti? Budem. Možeš sama, či ti treba pomoć? Da kedi mi treba pomoć, ali sama napravim. Pravim škatulu za kredočki, nožnički. To
domu odnješeš i ti budeš kasnovac. Hej, A jak si to, kto ti ukázal, jak treba to robiť? videla som na paperu, ta... Kada ti še najbardziej pačela? Hej, pravim škatulu. A co teraz konkretno robiš tu? Oblipujem za škatulu, co še bude nošic. I co budeš klas do tej škatuli? Gumki, krejdočki, nožnički. A stihneš to Tanješka napraviti? Hej, A co robiš doma teraz pred ljetni odpočivok, kad ne hođeš na kreativni robotni? bavim se z bratom. Пройшлого тижня ми отримали першу таку роботню, попачело їм ще, розпитували, чи буде іще так, і та ми отримали іще jednu na toto istú tému. Všelijak, kto tí, ktorí druhý raz prichádza, práve inšaky škatuli. A kad vam ideji za taki škatuli? A my máme tým, i večer radzíme v jednu, a najveće ideje naходíme na internetu. Evo to druga robotnja, ktorá še otrimuje tu u društve, bulaš i na peršej? Hej, була sam. Znači, pačelo si še kad si znova prišla. A було інтересантне. Co ste robili prišli raz? Isto smo pravili jak i teraz od škatulo razni od drobnih toalet paperov smo pravili jak od škatuli za drobnice. A teraz je to ljetni odpočivok. Co robiš prez odpočivok? Bavim se za šestro i tu prihodim na robotni, da. I co Šinješka napravila? A da še trimaju na rukvici, ogrlici i minđuši, take. Češko to napraviti? Nie. Co hasnuješ? To ti od WC paperu i od tih rolnih jagod, kartoni. I co budeš s njima robiti? Vymeram jak treba i već kao oblijepim z ukrasnim paperom i poljepim. A co si prešli raz robila? Isto smo proveli take, ali sme već jagod za klajbasi i za rihtanje školi, tako da še to šitsko zmesti. Jak ti še pači to na tih robotnjah? Odlične. Šitog матеріал, котрий потрібний обезбезені прик проєкту, котрий потримав Odbor za mladež i sport Nacionalnog savjetu Rosnacov. A, napríklad, Nješka djeci prinesli škatuli, taki njet potrebi kupovati, kad taki materijal potrebni, oni prinoša. Nožnički, klajbasi, kad im treba i take, to uglavnim prinoša, a evo to šitsko mi kupujeme. Jak je naštiveni robotnik, ljubulo prešli raz? Kedijak. Zaviši, jaka hviljavonka, či pošli še kupac, či maju uči iz doma, zaviši. Dakle, kedi varaju za buze, ali dobre. Mije je milo kad pridu to tico ljubja pravic i milo mi kad vidim že su zadovoljni za tim co napravili to da co najkraše. I najmilše mi ti štak čuc kad posle robotnji pravija i doma take da co. I kad mi še javlja, že ja mam novu ideju, mogli bismo to praviti za bototo, to fina. Selo ti še priznat tu kreativnu robotnju, poneže ljetni odpočivok? Села ще я і з цим, да вже би було деякі роботні лебодаца, не ще з дома і досазовувати ще. Бач ми ще паче, že organizuju такі роботні, а прийшли раз, kad було, то sam nije mogla prist, a teraz sam baš sela prist. Škatulky za drobnici, ktorí napravení na tých kreatívnych robotňoch účastníky odniesli domu a predmety, ktorí še budú praviť z našledujúcich robotňoch, budú namenjeni za výstavy na festivalu židlového špivanja Najšenje za Budze i za Đurđovski kirbaj. Učasniki na akciji Daj ti svoju ruku kotre u Kocure Tirva od 25. po 27. juli i toho roku ukazali dobru dzeku pomognut staršim obistoh, čistić pobrežja kanalu Dunaj-Tiso-Dunaj i čistić deponiji. Popri roboti organizovani kreativni robotnji, sportski zmahanja, odhodne nocne kupanje na bazen do Vervasu i veljo druženja z muziku. Do Kocura, pijatog rano, stigli 250 volontere. Z velikih mestov z Vojvodini, a i dalje
konkretno Kocur, Verbas, Maradik, paži zo z Beogradu, z Novog Sadu, zo Subotici, zo Selenči, zo Skuli, zo Sokobanji, Knjaževcu, bukvalno nje dotkad nje prišli. Zmesceni su u Obiscoh. Hej, tak povez všetky sme scény u Obiscoh, sme scény i u Manastire, i u Peleja, i u Caritasu. Hej, dúfam, co baš nie klasični Obisci, ali väčšinom sú sme scény u Obiscoh. Осім рано ми робили на каналу, де ми робили таку зозбільніші роботи, які робили їм старші люди і машини, які нам прийшли допомогти. Тут ми з екологійним рухом, з ними ми в трудництво до ті машини достали і тут нам ще допомагали Združenje рибарів. Також ми тут робили від 8 до 12, поробили ми векшу час роботи, де ми очистили таку главну депонію горе на каналу, около 400 метрів квадратних. I uzme postaviti mobilijari gore i planujeme još položiti tam lavke. Očistili smo to tu drašku i uzimeći u zembetonirati, gdje boš dati svinče još porobi. Ja mam čuvstvo, že učesniki uglavnom dość zadovoljni z programom. Teraz slučuje se, že budu vi stati, že su vi stati, takže baš nje šitski pridu na šitsko, ali tak z većinom tak pove šitski učesniki naščivuju každu točku programu, takže su očihljadno i zadovoljni. Kto pomaha to tu akciju? To tu akciju mi jak Kocurske udruženje mladih organizovalo. Pitali sme sponzorstva i donacije iz rižnih bokov, pomogli nam veljo ljudze, co mali dobre idzeki u Kocure, konkretno Šitsko, tak povez na dobrovoljnej bazi na volonterskej, takže treba najveće podzjakovanje im, a već nadalje i veljim podprijanstvom, ktori nas pomogli už každe na svoj sposob, jak to mohol, tiži opština i drugi organizaciji. To je jedna zaista vredna akcija iz nekoliko razloga. Na prvom mjestu je svakako što se ljudi druže. Znači, mladi ljudi se druže, upoznaju različitih vera, različitih nacija, što oni stalno ističu, ali je najvažnije da su stvarno jedna duša. Druga veoma vredna stvar je što uče da rade zajedno korisne stvari. Još paći tu novi društvo jest, upoznat će za s kim, tak, zabavit će, pomagati, tako. Ja Šestra Dominika, prišla sam za Skrstura, teraz tam u manastiru sam. Перший раз прийшла, не була сам ніде на такій акції. І я досить добре швидко організовано. І фіно то, що младі швидкі ще збираю, і дацо ще дружа, знаєте, дацо і співаю, і молю ще, хто, zajedno, znacie, bo to jedno nasze bogactwo. Fino, co teraz jeszcze sme niewiele toho obišli, ale ponieważ pierwszy dzień patrzymy się, fino wpieczatki, fino organizowane, drużymy się i ne znam się, że tak i ostanie. Перший раз съм на тій акції, перший съм прийшов того року, перший mi pači, treba, żeby się tak organizowało, pretože mladim treba druženja, a i popri druženju pomožu valalu, pomožu zajednici u ktorej žijú. Pači mi se тут i akcija, robota, može se češko robiti, ali to dobre i ne znam, pači mi se kad po grupu, kad se možemo upoznati tak pre združenja. A prepodavanja? I to zanimljive, jest taki ozbiljnejši takedi temi, ali kad se sluha interesantni su da. Mislite da je to što ste naučili nešto u školi, važno da znate da se efekti, ja sam super učio. Pa bez toga. Danas je svet mnogo utonuo u materializam, a eto vidimo ovdje primjer mladih ljudi kojima je ta dimenzija također veoma bitna. Tako da ja sam deo tog jednog duhovnog programa, pozvali su me da im držim jedan tako, kažem, motivacioni govor, a u stvari jednu životnu priču koju osjećamo u sebi. Krašne zadovoljili smo veljo prišli i baš nam šupači. Думаете, že treba tak organizovati taki robotne akcije? Ja potrebujem to i kad bi moglo i 2 razy u roku, lebo dobre, teraz len raz u roku, ali za dalje uvidíme ešte. Ale думам, že treba da še potrebuje i da še mladi ishodza i že bi da to i porobili. To ti starši ľudze upoznati, že im na jutre príde mládež pomohnúť? Všetky oduševení, že joj, príde mi da to pomohnúť, že še bude i družiť so s mladima i upoznať da jaký sú z druhých miestoch i
задовольні су. А іншаки будемо і робити і на каналу, між іншим. Учasniki akciji sobotu pomagali staršim nošic dreva do šopoh i bili angažovani kolo drugih vekših robotov u obiscoh. Robeloše na Begelju Dunaj Tisa Dunaj, a Nješka volonterom ostatnji dzenj druži. Združenja Hraždano Hvalal zo Slovatskej naščiveli Vojvodinu, točnejše Verbas, a u jednim lokalnim kafiču otrimali i muzični večer, odnosno promociju CD-a Petra Moskalja, kotri vidze jak dodatok ušlidujucim čišlje časopisu Mak. Združenje obdumane na ljetnjem festivalu u Mihalovcoh, gdje každi rok hostuju i našo mladi, kotri u Slovatskej predstavljaju svoju poeziju, muziku i tvorčost vošće. Mi z našim združenjem Hraždanog studio, kotri povedzme merkuje na dajaki inšaki teatralni formi, tako zavangardnejši, napravili predstavu, ktora bila spoli slovatska, spoli ruska, i vezme za stotu predstavu hostovali tam na ih festivalu i na ih se bilo prekrasne dožice, ktoré, jak to še može Nješka vidiše, nastavelo na to sposob, že oni hostuju u nas, a mi i dalje u njih i tak nastavljame i druženje i zbohacovanje kultúrou. Neša bar zbačí, že vy tak, no mne še tak vidí, že tak kľudnejšie žijete, Kuštičko. My už tam na Slovensku, my už sme tak vecej, takí vystresovaní, alebo ja neznám co. A vy tak šumne žijete, ľudia šedza večer u karčmoch, u bárov, žiješ, no. Tak chcel bym zabaviť svoje špívanky, toto je punk pop, to je taký môj projekt. To sú špívanky, co ja robím, ja ich píšem texty, muziku a sú to u našim dialekte východňárským, tak jak teraz utvorím. No a toto zabavím a chcel by som môže ešte, ak neznám keľo času, bude zabaviť i pár takých národných špívankoch, také, co som nenapísal ja, ale ja ich no ľúbim to špívanky bars, bo to písali takedy moji pradzedové, dzedové. Združenje Hraždano Hvalal, kotre formovane 2010 roku s ciljom, že bi vydavalo tvori východňarských umetníkoch, pisateljoh, glumcoh, režiseroh, vydava tvori i naših umetníkoh, ta tak u časopisu Vajčak, kotromu Valal snovatelj, oblapena poezija i Rusnacoh i Slovacoh. My i vy v jednom máme to časopis, bo tam vychádza tvory od našich autorov i vašich, z ktorých zjedinuje jeden jazyk, jedna bešeda, ktorá tako spomenieta za to 250 roky, co ste het, ale za to dúfam, že musí byť interesantné každému, kto to číta, da vidí, jak to ta bešeda še pomenila. Vyše nazývate, že Rusnáci. No vyše Rusnáci, toto hento u nás, na Slovensku, Rusnáci to inčaka fajta. To je inčaký dialekt, to sú inčakí ľudia tam až pri hranicoch s Ukrajinou. Vy keby ja som teraz po rusnácky hutorel, tak akže, tak vy by ste mi nerozumeli. Rusnačina, vy to berete inčak, ale to je iba, dúfam sebe, o slovoch, že jak to pomenúvávame, dajakých ľudí, dajaké dialekty, ale no, jaký vzťah mám ku tomu, to ja še bar stečím z toho, že dzeška na Švédce, to je jedno, či tu, na juhu, alebo dakze, že sú ľudia, prídem, pohutorím, a sebe dúmam, že málo by tak byť, že oni prídu tu, teda my prídeme tu, oni prídu tam, že Kušičko utrimovať to kontakt. Dúmam, že rozlika veľká nie, že sme v strednej Európy, ľudia sme z toho pochodzenia, z tej kultúry, to tie detaily nevážne. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
За 7 роки Келјоше отримує под меном Водова Фест. Керестурска лjetна фешта на базену преросла до фестивалу меđunarodnog характеру, познатого у цалим региону Žemuh бувшеј Југославији. Добру репутацiju o festivalu širelovše veljke číslo naščiviteljoh, ale i najaktualnejších rock'n'roll sostavov z Horvatskej, Bosni i Hercegovini, Srbiji i drugih. Žemuh. Iskreno nismo čuli za ovo mesto pre ovog festivala, tako da je ovo jako dobra i bitna stvar za vaš grad, prvo zato što dovodi dosta mladih ljudi i sa strane. Ljudi u svojoj sredini dobiju priliku da gledaju nekakve dobre bendove. Mislim da je to dobro za domaću privredu, dobro je za turizam lokalnih zajednica, dobro je za mlade ljude, još jedan razlog da se ostane kuća, da se ne ide u neki tamo veliki grad, gore dole. Tako da sve kada se to složi, mislim da je to pozitivna stvar. Bilo je jako puno pozitivne energije i baš se dobro, baš mislim da sam kvalitetno proveo zadnje 2 sata u svom životu. Kad bi recimo svako mjesto koje je veličine ruskog krstura koji imalo tako neki festival, recimo da zovemo to urbanom kulturom, makar je to razumiješ, svaka čast. To je to. To je tako predivno lijepo koji ćeš vidjeti da postoje neka mjesta koje organiziraju tako neke stvari gdje se svira naša većina malih mjesta, razumiješ, je totalno zaboravljeno od svega, od svačega, ništa se ne događa u tim gradovima, gradićima ili što god, koji nego svi moraju ići negdje pojma tražiti neku zabavu i tako dalje. A ovo tu privlačenje ljudi sa strane prva liga. Bez ohľadu na reputáciu, jaku vybudoval pre 7 roky iснування, toho roku Vodova Fest še u ruskim Keresture не отрима. Думам, že strah od može biti dosť veľkého rizika z ohľadom, že jaká finansijske stanje u našoj državi, že to najveći problem nenajdzený nažalj novi predsjedatelj, moj zamenik i tako to jako še grušalo jak domini, ali generalna stvar думам, že to veliki rizik i že še tu nije našao adekvatna osoba, hoć kvalitetu jest i думам, že bi mogli dost veljo osobi to i dalje končici gurac, думам, že njih to bi nije prežal na sebe taki rizik. Toho roku še не отримує Vodova Fest, co ti dumaš o tim? Не знам, баш ми без весе. Прошлого року сам був, но не від початку, а того року сам баш був на домені і від сам чув, що не отрима. Bez veze mi, že teraz nie otrimujú, to škoda tak, že teraz nie, a boli dobri to teraz. Ja думам, že to veľká škoda zavalal. МПРД ако рекламу завалали, že bi što da se slučovalo, bo inčak valal tak mrtvi. Nije to mnje mrtvi, slučuje što su kiedyś červena ruža i pupče, a inčak nije inčak izbuvanja, takže думам, že preto to je škoda. Čula sam baš reakcije mladih ljudi z Kerestura, že až teraz, keď še Vodova Fest perši raz ne organizuje, vidza, že Keľo to u stvari vredzelo zavalal. Jednostavno, keď videli, že še drugi festivali otrimuju na školskih binoh i take stvari, a tu bolo také veľké, teraz až vidza, že Keľo to u stvari značilo za calu našu zajednicu i zavalo, za promociju Rusnácov, ruskog Kerestura, ali i za ich zabavu u stvari, prez ljeto. Думам, že tu виновати веќе фактори, jak potrimовки вели, ktorí boli potrebni, tak i sama organizácia, pretože bolo veľa chyby, ktorí nevypravení. Do duše, ale 2 roky bolo u organizácii vodove, ale už bolo vidieť, že to už na tak dosť kývacích noh na poľadu, že šliskame.
Думам, že trebalo veľa vecí uložiť, veľa vecí vidvojiť, co nie mohlo na volonterskej osnovi, pretože jednostavno njih to nie možeš teľ odreknúť, že by uložil, ne znam, pol roka i vecej do festivalu. A tot festival už počal rosnúť do čošik vek šoho i to trebalo porobiť. I vecka jednostavno, keď Vlado Čižmarov dal pod zadekovanje, njih to še nie prevžal toho, pretože vjerojatno každý bol svidomý, že co čož treba odreknúť i keľo mi máme, abo nemáme sposobnosti, lebo mogućnosti še odreknúť to, že by sme pošveceli tomu festivalu, že by on bol na istim, a po mojem dumanju až višim urovnju, co trebalo u stvari porobiť. Ja i dalje žijem toto nazdávanie, že še to nastavi, daku še pre toto, že keď še razlanec pretarhne, jak še nastavi, ale máme i kolo koncert godino keľo raz i bulo pa pretarhovane, takže to nie muši biti strašne, že teraz evo keď raznie, da keď je to až vidze mocnejší festival, keď znači všetko se više jakše bude balansirati, jak bude nova ekipa končiť. Može bud znarok, što organizuje daco, ali думам, že nie bude také v prešlých rokoch. Jednostavno, ta garnitura, co poteraz vodzela pakt, odchodzi, všetky uglavnom taki, co boli na takých značnejších mestoch u paktu, nadumali, že še pocahuju. Takže tu jedino taka nova garnitura da priđe i думам, že poneže oni hej ne uvežbani, njih tu keresture také da se oni organizoval. Može bi moglo také da se godi na počatku, skorej vodovej, co bilo taki gitarijadi i také, думам, že bi može moglo. Rješenje, ja думам, že pre najzdejaku grupu, malu grupu ľudzov nie rozšejatše, jak to što robilo so paktom, pretože boli doteraz bardzo veľa osobi u organizaciji, co potrebne. Ale znači najz malu grupu ľudzov, ktorá bude konstantno u tim i ktorá bude dobivati takú potrimovku normalno i hoć honorarno, pretože mi všetky musíme zozdať ovo žic. I jednostavno to ti osobi najrobja na tim konstantno, že bi še to dovedlo do jakošig urovnju i že bi še to vracelo jednostavno, pretože škoda uopšte pre festival, a vecka i pre všetkých tih ľudzov, ktorí prichodzeli. Organizaciji Pakt Rutenorum to druga prerva u roboti, ktorá še slučela pre odrastanje i rozchod mladih, ktorí ju tvorili. Nažaľ, prelamalo še práve na najsúčasnejším keresturským brandu festivalu Vodova Fest. Valalu, ale i drugim našim ruskim organizacijom ostava pričekať, že by še oznova kolo paktu pozberali novi mladi moci, porihtani zakušic do organizaciji festivalu značnoho za Valal, ale i Rusnacov uopšte. A na kadziše toto sluči, mocnejše, jak poteraz potrimadzich i pomahadzim, a nie vyšmejovadzich i bešedovadzonich so s britkýma slovami. Toti, kotri ljublja hljebinu riki i uživaju u prirodi, zišliše 19. julija i zoz Bačkoj Palanki rušeli pljivac po vodoh Vojvodini. Zoz bezdanu rušeli do Bačkoj Palanki, za ih pričekali išće 11 plivadla, odnosno 27 členi zoz nautičnog združenja Tikvara zoz Bačkoj Palanki. Šitski vjedno rušeli po Dunaju do Novog Sadu, a veće rozišli. Jedni rušeli Gubačkom u Petrovcu, a regata kotru mi provadzime gu Slan Kamenu. Oni še znova stretnju ruskim keresture. Naši osobešedniki putovali po Dunaju kolo 80 kilometri. Dunav široki, on vas noši, već nje treba tam šitski vyključeni motori, povjazališe trojo, štvero i plivace, pomali, fino, družime še z broda do broda, uhodzime, kafaše pije každe vari, každe šitsko máme. Baš jedno druženje, ktoré ja ne možem zabuť. Salidze im voda cepla, chvíľa fina. Možem povedať, že najkraše
od Bačke Palanki po Novi Sad, z obidvoch bokoch, vikendici, drevka, pošorene, jednostavno ne možete zadomać, jak je to vidjeti, jak je to plaži, jak je to pisok tam, suseg, neštin, to baš plaža, gdje hromada ľudzov, dzecov na čamcu prihodza. Pri starim Slankamenu do Dunaju ljivaše Tisa, najvekša joho ljiva pritoka. Regataše zastanovela u Horodu na Tisi u Bečeju. U Novim Bečeju nigde sam takvu krasotu nje dožila, nje vidjela, to tačno še zna, gdje še parkira, každy ma broj svoj, dočekane, šicko, trava pokušena, lavki, kupaceše, tuši, veceji, taka higijena, že to ja vam povest, kanti za šmece, redare idu, čista, šicko, to ti žendoneri veliki za skvicami, šicko muškatli, krašnjem hvarja, dze benzinska, dze pekarnja, dze šicko, pridu, sotrudzuju, su dočekaju. Členi regati upoznali programu putovanja, kotra obduvana skore odhodu. Kapetan regatiše namaha, že bi še plan bi počitoval. Staraše o preprovadzenim času na šlajzu i vodi staro za životnim štretku, okreme u mesto gdje še joho regata zastanovela. Členi regati sluhaju kapetana i zložni su. Dunaj ma čarivnost, ali je še ho muši počitovac. A i ti sama okremnu krasotu. Tisa in šaka, pod Aradac i po Bečej ceplejša je, pomali idze, može cepljivati, nje noše vas voda, uša je. Takže, ali teraz ideme uz vodu, znači uvijek se nas nje noši voda, ali mi musíme prebivati presto tu vodu, presto tu. I u Bečeju, zašto teta Tisa, mojo dožice, zaš, peršira s brodami, pres, ja vam kapuru, ljubo to da prejdze, šitki sme še tam usidreli, voda še dok še nje napoljnje, šitko tako mi bilo strašne, ali kad sam izala, že to normalne kapura še otvera prehodzice i djece brodzice. Takže jest i krasnih dožijeju, a dako sam mala strahu, bo sam njesela še pitati jake to, ali to. Kapetan nam izuzetno dobri, kuvar, slikar, šitski ljudje, še zname za 24 hodin zezmecom, máme kartu, ideme dalje. Prezadovoljan sam, oni su i oni žele neki red da se zna kada se kreće, dokle se plovi, kakav je program u toku dana, gde sve svraćamo, pokušamo neke restorane da obiđemo, da inače nemamo priliku, tako. Obišli smo čak i iznadali smo se lepotama u Aracu, kako je lepo urađena marina, u Novom Bečeju kako je divno sređeno. Tako da, evo i Srbobranu smo sada bili, mi smo predstavili. Kto se sebi vari, kto njeste, večera zajednička, ali prezen, šljebodna, šicko. Máme telefonike da jeden pojde napredok, lebo co pričekaše ho, keď dahtoš nje bože pogubiš, lepaše. Takže jedno druženje, ktoré šitski smatraju za obovjazku. Jak bym povedala, jeden za šitki, šitki za jednoho. Čekal sam babu i dida da pridu z Palankitu, već kad teraz nastavime za ruski kerestor, tam budeme spac. Vidjeli smo tu, dakle, jak še vožiti po vodi, ne znam, fino. Priroda polo nas, fina hvilja, uživamo. Treba dožic, ribki skakaju, plivaju, ptici, prehode kormorani, labudi, to še kupa, to žive, to šitski še raduju te i vodi tomu ljeto, to stvarno take daco. Členi regati posle naščivi kod curu predluželi drahu do ruskog kerestura. Znova še druželi z avanturistami zo Zomboru. Drahu predluželi do Bogojeva i znova višli na Dunaj. Jedni do Bačke Palanke, a drugi do Apatinu i Zombora. Hodzini i dnji preprovadzeni na pobrežju Rikoh, avantura, kotru dluho budu pametac i dzečnje prepripovedovac.